thir tu le ngai thatu te chibai ka bu ka chu tuntuma chuan Indian Super League ka Mizo player omte Indian football a hian Mizote hi engtiang taka tholok nge kan ni ti te football hi eizon na ta na tla kem ISL player te hian engzat chiang en hlawh ti te po soikai karon tum don ani India Rama Football League in El Sangber Indian Super League a Mizo player somli pakhat ngot mai an oma ISL a hian team sompali anin ela chung team sompali zinga team sompania te chuan Mizo player an omane Indian Super League club sompali zinga Mizo tamber na chu Mohammedan SC ani a he Kolkata tlapa hian Mizo player pariat ngot mai an oma chung player te chu Joseph Lalmuan puya defender Zoding lian ralte defender Zoe Zoher liana defender Lalngai saka midfielder Jeremy Laldin puya midfielder Lalrem sanga forward Rouchar zela forward le Lalthan kema forward te anni tin Kolkata club tho East Bengal le Odisha FC lama Mizo player antama panga ve an omane East Bengal lama hian Lalchungnunga defender Lalram sanga midfielder Jerry Moy Mingthanga forward David Lalhan sanga forward le Edman Lalrin dikate forward te an omane tin Odisha FC lama hian Jeremy Zo Minglua defender Van Lal Zui dika defender Lal Thatanga Kholring puite midfielder Kelrin fela midfielder le Isak Van Lal Road fela ralte forward te an ombokane Mumbai City lama Mizo player pali anom veboka chung te chu Mingthan Moy ralte defender Lalun Tluanga midfielder Zothan puya midfielder le Lalian Zuala changte forward te anni tin kan hriat angin Lalian Zuala changte hi tun din muna Mumbai City captain ani bokani tin heng club palia te hian Mizo player pathum thau anom boka chung te chu Northeast United Sporting Club Delhi FC Goa le Chennai FC ate anni Northeast United a hian Freddy Chongthan sanga midfielder Lalrin Zuala Haunar forward le Lalbiak dika forward te an oma Sporting Club Delhi a hian Augustine Lalrochana defender Isaac Van Malsoma midfielder Ramthun chunga forward te an omboka Chennai FC a hian PC Laldin puya defender Laldin lian ren thlai defender le Lalrin lian namte midfielder te an ombokani tin Goa FC lama hian Jerry Lalrin Zuala defender Malsom Tluanga midfielder le Daniel Laltimpuya forward te anom bokani tin heng club pathuma te hian Mizo player pahni thau kan hmuboka Jamshedpur Bengaluru le Kerala Blasters ate anni Jamshedpur a hian Lalthriat puya chongthu le Mark Zothan puya te kan hmu midfielder ve anni Bengaluru lama hian Lalthuam Moy ralte goalkeeper le Lalrem Tluanga fanai midfielder te anom boka Lalthuam Moy ralte hi Indian Super League Mizo goalkeeper chunani tin Kerala Blasters lama hian Freddy Lallom oma midfielder le Lalthan Moya forward te anom ve bokani tin Kolkata club hlun Indian football club ro pui berte zingami Mohon bagana Mizo player pakhat a oma tudang nilovin Lal Engmoy ralte puya midfielder ani pui hi season masa Mohon bagan player of the season athlan ani nge Mumbai City tangin Mohon bagan azoma season masabera trophy pahni choi ngala azom fu lene ISL club dang pahni Interkhasi le Punjab FC la mairo Mizo player an omlova kan nil ta thungani Soitong Khan sangni somni pangatanga somni paruk ISL a hian team sompali anin ela player register is athum somsari panga anni chung zinga zathum somni te hi Indian player anni somnga panga te hi ramdang mi foreigner kan ti te anni bokani ISL player zinga 10.9% Mizo player te anni
ISL Indian player zinga 12.81% Mizo player te an ni bok ti na ni kan state pachiat zia le state dang tenena khai khina kan tlem zia ngai tuin Indian football a hin Mizo te kan tholok em a kan lian em maya alom om tak zedani India rama hian mihring 1.4 billion vel kan om nia ngai ani a chumi om zia chu India rama hian mihring tluk le ding on khat le viable somli vel kan om ti na ni chu tam tak kan ni India hi khovel ram rang ranga mihring tam na ber kan ni to a tam lama China kan khum to ni khovel mihring za som pasari vel zel hi Indian kan ni a kan tam hle ni chung Indian 1.4 billion zinga nuai som pani som pathum chho or chu Mizo te kan la ni thunga Indian mi te kan tam zia ngai toin Mizo kan la tlem hle ni Mizoram hi Indian state rang ranga mi pui tlem na ber dot tu kan ni a keini ai tlem Sikkim chau an oma Sikkim lam hi an tam lo khop maya an population hi nuai ruk le tlem vel nia ngai ani ve bokani engponi se India mi pui kan tam zia ngai tu le Mizo te kan la tlem zia ngai tua hetiang maya Indian football kan tho hlok hi alom oma football hi kan ram economy ti tha thei tur le kan Mizo thalai te an tui zong tak le an thiam zong tak manga ei zonna thatak ani chuan an hlo chungchang a hian zona atam thina site thang information kan an lak khom nuwa azat vel turangai estimate kha karon soi mai dona azat che kha chu soi a hara a chan chu league lian zo ka player te po hi an hlo za thi hriat kil kel thei ani lova agent kal tlang te ni ngot lo chuan club lam hian an hlo player te hlo hi an tar lang an pho lang an disclose ngai lem lo ani engponi se an hlo chungchang heti hian soi don taila li khata khel tho mani se an hlo za thi ai nang lo rem khop maya a difference si tam me ni ISL a hlo tam pol hian season khata nuai zali chuang an hlo lian a hlo tlem pol hian season khata nuai li tang nuai nga chho or an hlo nia soi ani a heng a hlo tam pol a hian Indian player te an lang lem lova foreigner do hlir an ni a Indian player zinga hlo tampol hian season khat chungin nuai zathum chhovel an hlo nia report ani a average player kan ti anol pui hian season khat chungin nuai somthum tanga somnga inkar an hlo nia ngai ani bokani Indian player zinga Anwar Ali Akash Mishra Jackson Singh Anirudh Thapa le kan Mizo player lal engmoi ralte a pui te ho hi a hlo tampol nia report ani a heng player te hian season khat chungin nuai zathum an hlokai nia soi ani tin an hnuaia chia hian Mumbai City captain Lalian Zola changte Ryan Williams Sunil Chhetri te ho anam ve boka heng player te hian season khat chungin nuai zani somnga vel an hlo nia report ani bokani Soitong Khan Indian Super League a hin Mizo player somli pakhat ngot mai an oma ISL I niam hret I League a po player Mizo player za chuang om turangai ani achane nge kan ti chuan I League a hian Mizo club pahni an oma Aizawl FC le Chan Mari FC te an ni a heng club pahni ate hian an player 80 to 90% vel hi chu Mizo te an ni arin omani tin I League club dang a hin Mizo player te an om nual maya chu wangin ISL a Mizo om le thok ayatam hi I League a hian an omani ti kha kan hriat a thani tin Mizoram Premier League baka Indian State danga in khel Mizo antama chu wangin Mizo thalai zanga rual kasoi tam hret mai thei tena football ei zonna an mang hi alom oma thengkhat te phei chuan Soitong Khan season khat chungin nuai za chuang an hlo ani a kan thalai tam tak an thiam zong an tui zong football manga hetianga eile in an zong thei hi alom om a an lom pui om boka kan ram economy ti tha thei khop vor kan ram economy vor chho thei khopa sum le pai an cholu thi alom om tak zelani chu wang nau panglam tan in khel tui mi te tan atui tak le ati tak peitan chuan football mang hian eya zon thei to ni a ho sak thei to ni ti kha kan hriat a thome leti khan tun tumatan chuan kan du tok le phot mainga kan video te tha in tia beng war thak in ti ni chuan lo like kula kan channel hi no subscribe bok don nia
thlir tu le ngai thatu zong zong te in za vai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam vekole